Mba'éichapa, mba'etekópa. Peina jepiveguáicha ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sãso Radio Libre 1200 AM rupive rome'ẽ opavavetévape ore maitei horyvéva ha roipota pehasa peteĩ ára ijojaha'ỹva henyhẽva mborayhu, tesãi, py'aguapy, vy'apavẽ ha py'arorýgui péape ñaikotevẽvape tekokatu tañanderupytypa opavavévape. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como todos los sábados de 6:30 a 7:30 empezamos nuestro programa Guaraní Ñane Ñe'ẽ, que es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Oñe'ẽ PM David Galeano Olivera ha jepiveguáicha rome'ẽ Ateneo Rérape oreavijevete Pujoe Sãso Sãmbyharakuérape mbo'ehára Benjamín Fernández abogado, doña Karai Lisa abogado ha opavete ápe omba'apóva ápe oĩna jepiveguáicha oremoirũ ikatu hag̃uáicha osẽko tembiapo Claudia Inoue ha upéicharamo herakuérape avyjevetémante ikatu rehe Pujoe Sãso Radio Libre rupive ñamyasãiko amarandu Guarani ñe'ẽ rehegua. El propósito de nuestro programa, como solemos decir siempre, es acercar novedades, informaciones acerca de la lengua y la cultura guaraní y de la cultura popular de nuestro país. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Hoy es el sábado 7 de marzo del 2020, perdón. Justamente esta especie de duda fue por que en esta fecha, hace 150 años, ocurría uno de esos tantos hechos negativos que marcaron a la lengua guaraní. Pues ni bien terminó la guerra del 70, con la muerte de López el 1 de marzo de 1870, fueron unos días después, para ser exactos, el 7 de marzo de 1870, repito, y hace 150 años, que el gobierno provisorio, que era parte del ejército de ocupación de la posguerra, ordenaba a través de un decreto, repito, de fecha 7 de marzo de 1870, entre varias otras cosas, en el artículo 10, la prohibición de usar la lengua guaraní en las escuelas de la República, que sí los alumnos se comuniquen en español, pero quedaba prohibido el uso de la lengua guaraní. Peñoraino parireminte, pariremilla esa oyejúacue. Opave pehendú, ajañera catete mueta pisai coaponaba, paisa pape ñoraino guasumbo vive, ñoraino guasu allá, a peñoraino guasurire, oí curijeta, mi pitaguacuera pete, pero bañan de ari, iba que oí ñajundi jamua, yayuca jamua, ñambogue jamua, paraguaype, oí pe ari, te cote yayucana en guaraní ñe'ẽ. Que se llama hoy, iba que Bartolomé Mitre, iba Argentina Netán Huichá, yo que está mando ganame, que ni Eva y este iba a si queremos eliminar al Paraguay, debemos primeramente eliminar la lengua guaraní. Apea que seramos ñona y no guazú allá, ñanere Taiguá, Francisco Solano López Humacá, y Oyapo, ñandere Cuá, lleva hoy Pulupe Guaraní, Tuisa Haisago, ñanere también de Poria que boingo, a castellano, esa y boyo y ape a pemengo, da ahí vete imba Gatua ya Tuisa temba, epigo Yehua, a muy baja vengo. Oye cuaca llevo pequeña neta moñeñe a guaranime apea pisamos López Mombarete aingo genuya que 1867 tenía tía muy tenía en Bucube paso Bucube
ohenói umi Guarani oikuaa porãvéva umi apytépe oĩva'ekue natalicio de María Talavera, Luis Camino omía ha he'i chupekuéra aipota peñomongeta peẽ peikuaa Guarani ha pejapo ñandéve peteĩ acheyety ko'ág̃a ja'e castellanope abecedario, sistema ortográfico ha mba'éichapa ikatúta jahai Guarani ha pe añande jaipurúta ñamyasẽ hag̃ua Guaraníme o ñane remiandu he'i ha'e ha peichahápe umi tapichakuéra oñembyatý ha ojapo peteĩ acheyety peteĩ abecedario ha péape ojepuruva'ekue ñorairõ guasu aja umi kuatia haipyre osẽvakuépe ñorairõ guasu aja oĩkuri umi apytépe Kavichu'i, el Cacique Lambaré, el Centinela ha la Estrella ha mokõime ojepuruvépe Guarani peteĩ ha ojepurumíme vo'ipe Kavichu'i ha peambuéva katu el Cacique Lambaré ha pépe upéicharamo oĩ haguéicha marandu ha umi mba'e ikatúta ombohetia'e ñane ñorairõ harakuérape pépe oñemyasãi umíape oñemyasãi natalicio de María Talavera niko peteĩ kuimba'e katupyry o heta mba'e ohaijepeva'ekue ha peichahápe Torillano ajépa Pukarã ombohetia'e hag̃ua ñane retãiguápe peteĩ aveces chemandu'a he'i ka'i jagua hambopi mbohapy añarymba ko yvy ári ndaje oĩ ojoguáva ha'ãnga ka'i jagua hambopi Pedro II ka'i Bartolomé Tellagua Venancio Flores mbopi la Triple Alianzagua péicha omoñepyrũ natalicio de María Talaverape jehai ha peapyta mandu'arãme peahéra ka'i jagua hambopi ha umíchagua heta oñemyasãijepe el Kavichu'i rupive ha peichavéipe el Cacique Lambaré ha ha'ehaguéicha peẽme oikópe ñorairõ guasu ojépa ta ha'e haihápe Kurupaitýpe José Luis Hihia oñe'ẽva'ekue Guaraníme jajuvérõ ko'ápe Piribeguýpe Pedro Pablo Caballero oñe'ẽva'ekue Guaraníme Gervasio León pe mitã'i ojukava'ekue Mena Barretope ha'éva al conde de Mboraipyjára ajépa peápe mitã'i Gervasio León oñe'ẽva'ekue Guaraníme umi mitã'i oñorairõva'ekue Acostañúme oñe'ẽmbaite Guaraníme omía ndoikuaái inglés, francés, portugués omía Guaranípe ñe'ẽtete isykue okañíva'ekuépe ijererepe Acostañúme upéi osẽva oñorairõ hag̃ua imembyra rehupápe omía umi kuña oñe'ẽ Guaraníme péicha umi kuña ojejukavaieteva'ekue Piribeguýpe omía oñe'ẽ Guaraníme ndoikuaái inglés, ndoikuaái francés, ndoikuaái ambue ñe'ẽ Guarani tevoípe ojepurúva ha upéi ojehúpe ipahapegua ojejuka Lópezpe 1 de marzo de 1870 ha upéi oúpe amombe'úva'ekue peẽme ñepyrũrãme osẽpe kuatia guasu omboguapyhápe héra Cirilo Rivarola ajépa ha gobierno provisorio rérape onohẽpe kuatia guasu 7 de marzo de 1870 ha peteĩ hendápe pépe he'i anive hag̃ua ojepuru Guarani ñe'ẽ mbo'ehakuérape mitã oñe'ẽva'erã castellanope ha péicha oñembotovy ñepyrũpe ñorairõ guasu rire pe arapykuéri oúma heta mbo'ehára ohova'ekue Argentínape oñehekombo'e ojevývo ñane retãme oñepyrũ hembejeguaru oñe'ẽ vai Guarani ñe'ẽ rehe ha oñepyrũ peichahápe ojahéi mitã'ikuéra rehe anive peñe'ẽ Guaraníme oñe'ẽ avie Guaraníme ko'ág̃avi oje'éta chupe guarango ha opytápe guarango ko'ag̃aite peve ha péicha avei umi mitã jepémo oje'e chupekuéra anive hag̃ua oñe'ẽ Guaraníme ha'ekuéra oñe'ẽ oipuru hogaygua oipuru avei ha moipahápe ojehasápe mba'éva ivéape umi jejahéiva ivéape sapy'ánte ojejuhu peteĩ mitã'i ajépa mitãko ñe'ẽ oñe'ẽva Guaraníme ha upehague rehe oñemoñesũ chupekuéra ha pe ambueva katu oĩ heta ojejurupeteva'ekue juru boca pete pegar en la boca
Mohorpi ñande ñañe'ẽ ñande jurúrpi. Ave ñañe'ẽ jave mba'e jaipurújepi Guarani. Anive hag̃ua jaipuru Guarani, ani hag̃ua ojepuru Guarani oikópe jurupete. Apichápe oĩ heta jejahéi ojehasava'ekue ko ñane retãme. Ajepémo oĩ heta ojahéiva oñeha'ãva oñembohory Guarani ñe'ẽ rehe. Guarani hekove rosã, imbarete, ipu'aka opa umi mba'e vaiete rehe ha moipahápe ko Añetépe ñane retãme hetaiteve oĩ oipurúva Guarani ha mbo'ívete oipurúva Castellano. Jepémo peteĩ osẽ péicha tapicha he'íva nahániri ndahetavéima oĩhína peteĩ mburuvicha ko Añete ndoipotáiva jepe oje'e héra'ãnga ha'e he'íkuri ñane retãme opaitemaha Guarani oñe'ẽva ha natekotevẽima ha oñembo'e. Pya'ére chemandu'ávo hesẽnte ha hese peẽme ojehuva'ekue 1870 pe ojehuhaguetevi ko Añetépe. Ya iporã ñanemandu'ami. El 7 de marzo de 1870 se prohibió el uso de la lengua guaraní en las escuelas de nuestro país a partir del gobierno provisorio instalado por el Ejército de Ocupación de la Triple Alianza.